Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket manipod ken ni pagayam a Frederick iti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Frederick. Agtawon nak iti 30, idi nagkasar kami kini Remy. Napilitan nak anang ikasar kini Remy. Gapo iti kantyaw dagiti babarkadak, tasyaklaangan ti single iti grupo mi. Panagkunak ngamin, awanen ti mangayat pay kanyak, gapo iti langak. Nakutungak ngamin. Naklaat dagiti kakabagyak, idi impakaamok nga agkasara kon. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Frederick. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay unay kan Frederick, dayje a babae ti pakasaram. Ha? Kwa? Isumati kayat na. Awan pa'y pipintasan na mag. Anti, Saan nga min alang tikit kitaan ni Frederick? Anya ngay nga raw. Jay ugalay. Kat napintas nga tamot ti ugali dayje a babae, Frederick. kwa, anti? Di pa'y umisem. Inyam amunak lang arudan asyak ti antem. Ngam na kami suot lata. Talagan asan ama nag-iisam dayjay a babae? Ay, inan ano na ka, Frederick. Pinakan samot iti intuno at tagumbaw, iso anaulaw ka. Ante. Babe, pumisem ka mat no kasangsangom ti pamilyak. Diyak nga rod makais-isam, pilitin nakit din. Sana mabalin ako sila pamidaa. Ay na, no saan dak akayat, saan laang. Babe. Oh, dagiti wedding invitation. Bayada mon, 50,000 amin dayta. Sige. Jay tokens ta, mapan mo alaan madamdama. Imawag jay nagaramid, nalpas ka nun. Saan na kadi akadwaan? Ay na, nagpudot di tarwar. Amom nga dahay blood ko, sikalatan Sige. Dagasak inton malpas ti trabahok. Jag cater, nasken ka no apao na am. Mano ka no ayati ipaunak? Mano ayati kwartam dita. Saan na kami anam namaan, Frederick? Awan apulos kwartami a pamilya. Apayan nagbasit dagiti bisita ni Remy. Awan ka det ti kakabagyanda. Saan mi nga impakaam mo, ante? Apay ngay. Tapno saan da nga umay Isupay ka na apakanan da. Ay sus. Anyamot a klase a panunot daytan. Kastamad nga minti ko na ni Remy, ante. Datayo kat imay amin a kakabagyan tayo. Uray ijay adayo. Sa ita, awan kakabagyanda. Han, nakasagana ka din dagiti gamit kong agbiyahe? Apay adamagam kanyak. Sikan ati mangisagana. Ay, kunakmat ngamin nga isaganam. Tayin saganak dagiti papeles nga awitak. Sikan ti mangisagana. Naglaing kalakid din ay amang ibaon. Nabannog ka nagdaldalos dito balay. Sige. Sa nga ro din ti mangisagana. Han, agbiyahe ako. Agur-urahin jay lugan. Itulod na kamatan ijerwar Makatuturo kak pa'y lang. Masapul pa'y ayang ay tulod ka. Dula amin. Pagkapyak kumapay jay driver ko. Ay na, ingkalat na pagkapyan. Disturbo ka iti panaturog ko. Isudayt ang baro a manager. Kasla na ungat magtirupa na. Umayan. Good morning, sir. Good morning. Maragsakan kami, sir. Tadan baro a manager mi. Dito iti office mo, sir. Adda pa'y balloons. Ken, adda nakasurat a welcome.
Agyaman na kada kayo, ah. Kunak tumatkan ka, nasingpay. Ay na, workaholic ka gayam, sir. Oh, at titi kapeyo. Agkape kayo pa'y. Agyaman, nak. Amangan no adda kaya tiyo akanan, sir. Saanak pa amabisin. Huston da ito'y tinimpla kape. Agyaman, nak, ha? Okay, sir. Panawan kayon. Sige. Hello, Han? Ayan mo, Andak pa lang dito yung opisina. alas 10 iti rabi. Anda ka pa ilang dita? Ado tinaskan nga asikaswak dito, hoy. Anya kat dayta na trabaho mo na ya. Di na pa'y kumustaan, mate. Agdiritso kan to iti apartment mo. Inton malpas ka dita trabahom. Ang mga nukomporminto la ditan ti papapanam. Juan. Sige. Bye. Sir, lunch break kan. Umay kayon mga ni kantin. Ha? Ayun gaya man niya. Jack pa yan napuputan ti oras. Sobra kayo mat ngamin busy, sir. Ayan ni Ethel. Napanmatan na nga ni kantin, sir. Mangan tayo ijarwar. Ingkaya ba ni Ethel? Sige, sir. Adda ka no kaya't adamagan kan ni Venus, sir. Uy, saan ka man aramid iti istorya? Anya dayta. Single ka kadipay, sir? Hoy, ada ayamot damdamagak akasta. Married akon. Anya. Nasumbatan ng tisaludsod mo. Sika talaga. Da kayo? Single kayo, pay? Single kami pa, sir. Ni. Apay nga eh. Kat nagpipintas kayo ababalasan. Kabutang da kami dagiti lalaki, sir. San kayo ngagsawi ti kasta? Iti dayta kinapintasyo? Imposible akabuteng da kayo dagiti lalaki. Sige, mangan tayo kit din, sir. Ingkamat bisitaan ni Frederick iti pagtrabahuan na. No saan ang makaawid? Syakit din ti banugan na. Agawid ano kayat na? Kaslaawan puros panang dungom kanila kay mo. Ay namanong. Anya pa'y kadi ayat ti kayat mong aramidok. Naamwak. Ano saan na ka nga awagan? Di mo matan awagan. Amo na mo't asa anak ana usam nga agsel cellphone. Kasano kayo ama addaan iti anak? No agin na dayo kayo Saan ako na makaanak? Taapay. Ay, basta. Jak kayat ti aganak. Anya? Kasta ti ko na ni Remy, bayaw? Wan, bayaw. Pasensya amon. Sumit lagayam adinak pulos sa rungkaran. Hanggang sa nabalen, bayaw. No adda oras mo, agawid ka. Sumarungkar ka ditoy. Wen, bayaw. Inawagan ka. Ta ipakaamukla ang tinasaot kabsat ko. Ay, siyak ti marurod iti ugali na. Awan na nyaman na, bayaw. Katagyaman nak, taimawag ka. Saan ka pa'y matgaman nagluto? Saan ka abisita iti daytoy abalay? Agluto ka no masangom. Nabannog ka nagbiyahe. Di mo mat ngamin imbagbaga nga agawid ka? Kaya't ka nga rod asurpresaan. Ita, paglutuan na katrabrabiin? Inta mga ni Jerwar. Rabiin. Anya nga rod ti kananta. Ado dita ref. Mangipapudot kalatan no anya ti kayat mo dita. Anya, saan na ka nga inlutuan ni Remy? Saan, auntie? Nangag mo manong. Anya a klase nga asawa day ta Remy? Ato, timakan dito'y balay. Aw-awisak ni Remy. Ngam saan namat akayat ti umay. Hindi pa ang awisak nga umay pumasyar dito'y balay. Ngam saan namat akayat ti umay. Unay kat day jay ababaeng. Ay, Frederick, damagak man ken ka no anya tinangayatam iti day jay ababae. Saan lang arudan anapintas? Nagalas pa iti ugali na. Kas ka lang amin nagapapura ng asawa. Kas ka lang maibusan iti babae. Sir, lunch break kan. Ay, wala niya.
Panganan nyo kini Ethel? Absent, sir. Agtrangkaso ka no. Kasta ka di? O sige, datan ti rumuar. Ha? Umay kan, tapno da kadwak amangan. Jak lang maimas timangan, no agmay-may saak. Amom Venus, naladingit ti marriage life ko. Apay ngay, sir. Sa bali ti ugali ni misis ko. Nauyong. Kasta ka di, sir. Di nakpay maasikaso. Ay, unay matan. Pasensya kan no imbagak da ito ikan ka. Tapno rekas ka sa malaganan mo tiriknak. Maawatan ka, sir. Sa dino gayam ti pag-awawidam. Apay, sir. Itulod ka inton malam. Hello, Han. Hello, Fred. Apay, saan ka nga gawawit? Remy, Ata ka din sa balya na sarakam dita, ha? saan ka kumamat nga agsawi ti kasta? No naumakan kanya, ibagam. Isang sekreto pa lang. Makauma ka mat, Remy. Kastalatan ti panagsasaom. Ibagbagak lang ti agpaiso. No naumakan kanya, sige, panawan na kon. Sige, bye. Agbababawi akon anang ikalay sa kini Remy. Sa anak anaragsakan ko na. Nagalasmet gayam ti ugali na. Nagalasmat gaya man ti ugali ti asawa yo, sir. Dahil tatipod no. Iso mabalin. Diyak kayatan ti agawid. Ngamin, sa anak matlang ang napatagkan ko na. Di nakpay mailutuan. Ay, anyamot din. Ay, kasi kamat nga rod, sir. Ay, nagladaw kayon tumit nga min nagkita kin ni Venus. Hoy, sumardang ka man. Kinapod no na. Naragsakak no ni Venus ti kadwak. Oh, makitam? Ay, sayang. Sayang talaga. Sir, nagkalay sa kayon ka ni misis mo. Anong samon Isurom itinasaya at akababalin. Ay, kaasi kamot, sir. Sayang nga talaga. No kuman nasapsapa anam amo ka, Venus. Sika kuman ti inaram ko. Sir? Nalidayak. Gaputa nagdakas ti ugali ti babae nga ingkalaysak. Diyak magustuhan ti ugali ni Mrs. ko, Mr. Lonely. Naungat, kan saan na nga amo ti agpasensya. No umad-adayo ti riknak ken kuana, umas asidigmet ti riknak ken ni Venus. Kayat kon nga isina ni Remy, tuy pagayam mo, Frederick. Pagayam Frederick, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Padasem man nga isurot ni bakit mo dita lugar nga ayan ti trabahom. Iti kasta, kanayon kayo ngagden na. Ken tapno mabagbagaam a kanayon. At ugali na ket saan anasayaat. Nuan niya dagiti di na kayat, di mo aramidan. Ket kasta kumamat ken ka. Nagkalay sa kayon, nupay kunam anapilitan kalaeng. Sika tinanakman. Isu nga isurum ti asawam, itinasayaat akababalin. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Frederick iti La Union. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.